gusoma nitumara tuganire. Urwandiko rwa Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 27. Yakobo igice cya mbere n'umurongo wa 27. Sobe mu izina rya Yesu. Haravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ivy'isi. Amen. Nasaba imbabazi kubera kuko ariko turajana. Mana urakiranuka wuzuye imbaraga n'ubuntu. Ndagushimira kubw'umugoroba wa none uduhaye, umugoroba mwiza w'umugisha dukesheje imbaraga zawe n'ubwiza bwawe Mana. Nje bugufi cyane imbere yawe kugira ngo uhabwe icubahiro. Waraguhaye impegezi iteraniro ingana gutya kubw'ijambo ryawe Mana. Shoboza unyambike umwuka wera w'Imana. Ne kuvuga ibizanje vuga ibizawe bivuye mu ijuru Mana. Abicaye nabo bashije kuzumva no kwitekereza bana kwitahura ndetse no kubibika. Icubera muri byose kigarukire wowe Mana. Abari ushimwa ari uhimbazwa none n'iteka ryose kubwa Yesu Kristo wacu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bampaye igihe cyanje kandi ndacubahiriza. Nonge gushima Imana kuko Imana Data uje duhaye umwanya umugoroba. Imana ngo uhimbazwe cyane. Kandi nshimiye teraniro ryose abaje guterana, abo twabanye kuva ejo kuko ejo none natangiye kugeza uyu munsi na none Imana ngo ijibagiriye neza. Nongeye kandi kwishimira kandi nshimira abayobozi b'iyi ministeri bayobowe bafite abayobozi babari imbere kudutekeza no kutuzirikana. Imana ngo ijibagiriye neza baho umugisha cyane. Nishimiye kubana kandi n'abayobozi banje. Shopo yavuze ngo niwe muyobozi nyine ntaho kwa kundi bazavuga hari uko bazavuga ngo nta mukuru utagira mukuru wiwe. Nawe niwe muyobozi wanje niwe mukuru kuba bazanye turaba pasteri bane twese turi hano. Twese turi hano kuzi. Haleluya. Kuvuga ngo n'umukuru wa diakoni John arahari nawe ubonye. Ko murumva ikanisa ryose tutaje. Kuvuga ngo abapasteri bose n'uhagarara itsinda ry'abadiakoni mu ikanisa twese turahangaha. Imana ishimwe kuko mwagize neza. Imana ujugisha. Shimwe kubana na Bishop Zungu n'abandi mwese na pasteri ndabona benshi cyane. Tavuze mu mazina Pastor Nehemi agaze mubone wacu kera akiri mutoya yaje mu ivuga butumwa n'abandi bose. Ushumba ndabishimiye n'abandi bose murakaza neza ari banujuru bibaho umugisha. Nishimiye kandi none kubana na muvuga butumwa Desire kuno bwa kabiri ko nabivuze ejo duhurira mu ivuga butumwa nawe. Ndashima Imana ujihimbazwe. Amen. Gitondo twavuze amagambo Imana dushize ku mutima kandi twavuze ibireba noneho abapfakazi umwihariko wabo. Twabivuze mwibanga mwege mudahari ariko ndaje gukora nk'akasamari gatoje kurangiza bashireho cya gice turasoma cya gice kibavugaho nabo kubyo batwaraga nijoro. Ejo ni nkaho nagerese cyane abagabo n'abagore bafite abagabo babo ngo ntozokiza. N'ubundi ndacakomeje ariko sabwo magrese so kubagrese ukundi no kuhugurana ni imvuguro. Amen. Kugira ngo tufatikanye gukora neza kuko bimwe na rimwe tubikora nabi. Shizo twamwanya twarimo tuganira na Bishop Muzungu turavuga ngo ibyabaye ngo ntibikisi umuco si ubukristo none ni ikintu kiri aho ngaho utomenye uko ukivuga. Uje kumfasha papa uzamure microphone kuko ndabona ihayigenda hasi kandi ijwi ryanje nasaraye. Haleluya. Ni ibintu biri aho ngaho utomenya ukuntu uzita. Si igipagani, si igikristo, si umuco kuko ibiza bikorwa ntabwo ari umuco w'Abanyamurenge. Oya. Naje ndi mutoya cyane ariko nabonye bimwe kandi bitari ibingibi biri mu kwanguza. Nimugoroba twavuze iby'Imana ishaka izikora umupfakazi. Tugaruka ku ijambo ryavuze ngo iteka izimusaba kuyiringira akiringira Imana. Mugoroba kugira ngo tunguze umwete ndavuga hejuru y'amagambo abiri gusa. Ndavuga ico atagomba gukorerwa nico yakorerwa. Umupfakazi atagomba gukorwa muri societe mu ikanisa nk'abakristo nico yagira gute yakorerwa. Hanyuma ndaje gutanga nabo abanenga namwe mutahane muzoza ubona umupfakazi w'iwanyu kara hari kwa yitwara siko Bibiri ivuga. Ndaje kubivuga uko Bibiri bivuga. Amen.
ijambo rya mbere ngo agomba kudakorerwa umupfakazi iteka ryose, ngo agomba kurindwa kubabazwa, ntagomba kubabazwa. Amen, haleluya. Mu miryango yacu hatuye ab'imfubyi n'abapfakazi, Bibiliya idusaba kutamubabaza. Pastor Kinita arahari, dufashe guteka kwa 2:22 umurongo wa 22. Twumva ukuntu Bibiliya bivuga. Ogwe microphone. Guteka kwa 2 igice cya 22 umurongo wa 22. Bagusha microphone kugira ngo twashe kumvikana. Ibice 22 n'umurongo wa 22 n'ubundi. Umugabo nafatwa asambana n'umugore ufite umugabo, bombi babica. Wagacibwa gutegeka kwa kuva no gutegeka kwa usomye, sorry, ni kuva nabyitiranyije zimiza tuvanga. Kuva nugira ico ubabaza na gato, bakantakira sinzabura kubumva gutaka kwabo. Nugira ico ubabaza na gato umupfakazi, hanyuma akagira icyo antakira ansaba, ngo sinzabura kugira gute? Sinzabura kubumva. Amen. Icarire bavandimwe bakristo bene data, miryango yacu dusangiye tubana. Ijambo rya mbere nk'umuryango, ijambo rya mbere nk'itorero, ijambo rya mbere nk'abaturanyi, umupfakazi atagomba gukorerwa, umupfakazi agomba kurindwa kubabazwa, ngo kuko nababara akagira icyo atakira Uwiteka, Imana izamwumva. Haleluya. Imana izagira gute? Izamwumva. Ariko Amen. Haleluya. Muzi ukuntu bazababazwa. Bishop yambwiye ngo nsivuge cyane bagiye kukurira. Reka nyine, ariko nta kundi niko bigomba kumera, kubera kuko biza bibabaza kandi nabo bibayeho. Manuka hepfo mavura kepfo bizabikurikiraho kuri uwo murongo wa 24. Nababara rero agatakira Imana ikamwumva, Imana icaza izakora kubwiwe. 22 kuri 22 na gatatu genda ku murongo wa 23. Uburakari bwanje bukagurumana nkabicisha inkota. Uburakari bwanje bukagurumana nkabicisha, wagiye wasimukiye kuri 24, tangira ku 23. Mfite Bibiliya ya kera niyo mpamvu edition 57. Nayisoma ngaho. Reka tuwatangire wenda kuri 21 haravuga ngo ntihagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza. Nugira ico ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Uburakari bwanje bukagurumana kuri wowe wababaje wa mupfakazi na za mfubyi, kabicisha inkota. Abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Namwe abana banyu bakaba imfubyi kuko abandi babaye imfubyi. Umva kaga icarire, umva kaga kubaza umupfakazi nyakuri. Hari bamwe nyine bafakaye, ariko Imana ntibabakiringira, Imana barayireka barayita. Turaje kuvuga mu kanya gato ahantu cyo kurangiza. Abo ntacyo ndibo bavugeho, kubera kuko Bibiliya yatubwiye ngo bamaze guharika Kristo. Imana niyo mugabo wabo, noneho bazanye abandi bagabo baharitse Imana. Cyo Imana yarabataye. Ariko umupfakazi nyawe wiringiye Imana, ngo nagira icyababazwa n'abantu, akagiye kibuka gutakira Imana, ngo Imana izamwumva, kandi ngo uburakari bwayo buzakongezwa. Nimara ngo mbicisha inkota
ngo abagore banyu b'abapfakazi nk'uko wabaye abapfakazi n'abana banyu b'abipfuza. Igihe cyose ubabaza umupfakazi, igihe cyose ubabaza imfubyi, uwawe ushyira akaga umugore umuryango wawe n'abana bawe, kubera kuko nibagira bagatakira Imana, Imana izibumva cyane, kandi imaze kubumva ngo uburakari bwayo buza bukongeza. Babandi bagende bazabarenganya bakarya inka zabo, Mana siwe sana. Iyo ngo ntizi inka yiwe nticutse, zizazibyara ibimasa gusa, zizazibyara inyana, tigira ibyapfa. Nugira icumu uza wirinda, mwene data, wirinde cyane kubabaza umupfakazi n'imfubyi, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ni ukuri guhamye. Iratubwiye ngo nibagira icyo batakira Imana kubera umubabaro batewe nawe n'abandi bose, ngo Imana izabumva kandi uburakari bwawe ngo buzakongezwa, hanyuma ngo abagore bawe bazapfa, nako uzapfa ngo abagore bawe b'abanyapfakazi n'abana bawe b'imfubyi. Wirinda kubabaza imfubyi n'abapfakazi. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ntabwo nishimiye umugabo wangize kunkorera akantu nawe, ariko naramubare n'Imana yamwihoriye. N'umwana mutoya bigeze gutinyana zacu, twagiye gusembereza inyana zacu, bazita hanze. Nari mfite utunyana tubiri gusaba dutahanze ngo ikiraro ngo iruri ryabaye ritoya. Hanyuma sogokuru yarashaje arambwa ngo ujanega n'abandi bagabuje gututira ahantu twari dute kuri Nyaruge. Nari umwana muto cyane, ngo dushike mu kibira ndatutira n'umuganduranirwa no gukurura mu kibira. Umugano umwe abo abagabo twari twajanye, umugabo twari twajanye mukuru asiga atayeyo, ashorera abandi barataha. Sigarandira mu kibira kuri Nyarugi, abahazi barabonye mburukundarira mu mare kurira, nanje mbitaho umugano umuranza ngera handi kuri Gatogurana na Ndawuta. Seruka Imuhanga nta mugano agiye gututira ururiri nande. Umugabo nyafunwa aragenda yamagira gutaka zamagira ngo sinzi ukuntu ngo twagahamagaye, ndiye azava ngo yanahamagaye, ngo twagahamagaye ngo ndigagira gute kikumva, ngo dusika tugataye iyo ngiyo. Abo nibo bene wacu, tidwa tuvuga ibintu byose ntuzovugwa, ariko twovuga uzi kuko abana bamwe mu miryango yabo nuko nyine bakishijwe batokwishimira kwitwa mu miryango yabo, ngo babizezwe kubera gahinda n'ibikomere batejwe na base wabo na banyina wabo n'abandi bose, ndetse no mwitore. Wirinde cyane, wirinda cyane icyo umupfakazi atokorerwa n'imfubyi niki, ngo uze umurinda kumubabaza, ngo kuko numubabaza akagira icyo atakira Imana. Haleluya. Imana ngo izagira gute, izumva, kandi ngo uburakari bwayo bukongezwe. Nimara nawe izokujana umugore wawe umupfakazi n'abana bawe umupfakazi, kuko abandi bose babaye. Abafite abapfakazi mwumvise ijambo ry'Imana, mwakira ijambo ry'Imana afite abapfakazi, dore wacecetse. Mwakira ijambo ry'Imana afite abapfakazi, sinavuze abafite abapfakazi, mwakira ijambo ry'Imana, mwirinda kugira gute, kubabaza, kuko nibagira icyo batakira Imana. Nawe usanga ejo warasize uwawe nawe ugasiga abana bawe. Kabiri. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Icyo ngo atakabiri umupfakazi atakorerwa, ngo ntakarenganywe, uzamurinde kurengana, tukarenganye umupfakazi n'imfubyi. Icyo kintu Bibiliya nticyemera, Bibiliya iranagicyaha. Umupfakazi ntakwiriye kurenganwa, ntakwiriye kugira gute, kurengana. Somere Yeremiya 7:6. Unasoma ijambo ry'Imana wumve, utavuga ngo n'amagambo bizimana ngo kubera ko nabaye imfubyi ngo nahimbiye ahangaha. Wumve ku birindi bivuga. Ibice 7 bwa Yeremiya n'umurongo wa 6. Ntimubonerane umushitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimukababonere, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza, ntimukavusha amaraso atariho urubanza, ntimukurikize izindi mana zitabera, zitabateza amakuba. Ntimugakurikize
ingorane zitabateza amakuba genda muri Zakariya ubuhanuzi bwa Zakariya ibice 7 n'umurongo wa 10 ubuhanuzi bwa Zakariya ibice 7 n'umurongo wa 10 kandi mwe kurenganya abapfakazi n'imfubyi timukarenganye imfubyi n'abapfakazi n'abanyamahanga n'abatindi ndimukagambanirane mu mitima yanyu. Haleluya. Amen. Duhimane cyubahiro. Mwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Namwe ngo mukino giterana ntabwo nzabwirizanya haleluya nyinshi cyane ngo mbanzitera kubera agahinda ka bene wacu bazabateza imiryango ya bene aho ngaho. Kurenganywa ariko twararenganye ariko Imana ishobora ko dufite Imana. Haleluya. Imugoroba nawe ikuntu bikomere ngira cyane bibiri hari kimwe n'ubu kiza kigenda kiracagira tuntuze twayo tunano tushashe tumeze gute kukera ko nataye ishuri ndi mutoyi igihe cyose iyo ngeze kuri kaminuza nziza nanga kuja kimwe nangira kuja Rongaye kandi nzotora Rongaye ni Cambridge University Cambridge iba ku muhanda ugiye nani Cambridge iyo shize ku kigo kuri university nziza uje twashanye na Bishop muri Kenyatta University ngo shike njewe nirira magahinda gusa ibo bazagenda tukenda barashaka twakira neza ariko njewe nirira nyagahinda keshi ni rwanda bakambwa mu department ya medicine ni department ya engineer n'ibiti byose none ni kibukuntu ntabashe kubyiga ngo birangize kaza numva mu mutima n'ikintu bya gitonya kuntu nari umuhanga numva imibare za numva abantu besha vuga imibare ngo barayitinya ngo ibizaga intuzi niba ari kintu nakundaga kandi nagaze sinda neza ni imibare ni physique na biology na chimie iyo nabiraga iyo mwarimu iyo nagaze amenya ngo twagiraga mu professor wigishaga watwigishaga imibare yari yarigiriye umbashi iyo nagira ngo bikase isaya bikase nagaze numva mpaye nuzuzwa nkaba nkava ngo bikase araje kubera ko nakundaga imibare kandi kayisinda neza tagihe nibuka kuko ntigeze mfuka imibare ariko nkibukuntu mbaye mwinda yirobe ndi impunzi ndacyari nani ngo sinize kubera ukuntu banguye ku ishuri ngo nje gushaka Amen. Haleluya. Ntabwo nkibigira mutima narababariye zarashize ariko Bibiliya yavuze ngo uzirinde kurenganya imfubyi n'abapfakazi uzirinde kubarenganya ko ni ryari se turi kutubarenganya gaba akaba afite umupfakazi n'imfubyi akuva kuko abiwe ari bo baje kwimbere gusa abandi b'imfuzi badafite se bakivugira tibo kwitabwaho tibazwi n'abanyuma ni option ya kabiri. Imana tubabare cyane. Gatatu ngo bagomba kudahutazwa tibagomba guhutazwa. Yeremiya 22:3 Yeremiya igice cya 22:3 Uku niko Uwiteka avuga ati muje muca imanza zitabera kandi zikiranuka abanyazwe ibyabo mubakize ukuboko kurenganya abanyazi ibyabo mubarenganure kandi ntimukagire ikibi cyangwa urugomo mugirira umushitsi timukagira ikibi cyangwa urugomo mugirira umushitsi cyangwa imfubyi cyangwa umupfakazi yego amen kudahutwaza sinabwe ejo nimugoro kuntu nazavuga nababwiye ngo abantu bose abana b'imfubyi n'utuyayu nibo banyamakosa kibazo bagira gute n'ugukora bakakora amen haleluya bagiraga n'ukuntu bagazatugira cyane bakatwita amazina ya ba mama
cyangwa so yarahari tuwavutse uruka inyendaro wavutse bizwi ariko bakaza kwita izina rya nyoko kandi mu Kinyamurenge kandi izina sore mutware zabo barakera kandi izina rya nyina ni ryiza by'umuntu ariko kera twage tubabara bakubwira ngo bakabwira ngo bakaza kubwira ngo dore barako abana abagore gasanga kugira ngo umugore yaragira mutoragura ku muhanda atiyamuzwe n'abagabo. Uzirinde guhutaza imfuzi n'umupfakazi. Uzirinde kugira gute kuzihutaza. Ese ko narengereye cyane siko sibyo bibaye wose ko nida kuvuga ingero zimwe zikomeye cyane zagiye zibaho kandi sizibindaje kuvuga wenda nozikoraho cyane nabansesereje cyane kandi nanje nta sagesse naba mfite ko bwarimo bwira abantu abaransa bazavuga ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Toute la vérité n'est pas à dire ngo kurya inkoko so kwimena umutwe bazuvuga rimwe nukagira ko murumva ukuntu bimeze ibyo byose tugomba kubyirinda ndavuga umugisha umwe gusa ngiye kurangiza wo kugira neza imfubyi n'abapfakazi umwe gusa iyindi yose ndayerekanye hore nisha icyo rero umupfakazi yakorerwa ndangije ibyo ya mbere cya kabiri ese umupfakazi yakorerwa iki bya mbere ngo agomba kuburanirwa agomba kugira gute kuburanirwa kaburanirwa nawe n'umuntu nane kintu umuntu mu gitabo cy'ubwami watanditse mw'amazina Abeli na Enoki Aburahamu na Mose cyanditswe mw'abahanuzi n'intumwa 12 amakowe ryazina nanje wananditsemo Yesu mwana w'Imana naje wananditsemo Mana naje wananditsemo abamukunda twaba turiho cyangwa twarapfuye tuzahindurwa duse nawe nakunda guturima gutokera nkiri imfungu twagize ukundaga iyo twagoze gukora kwihumura ryapfakaza nakundagira indirimba 81 mugakiza ivuga ngo kunda kumva amakuru mutwe abazaba muri ico gihugu bazaba bambaye imyenda yera kiwi kambaryiza umunsi umwe nzawinjira turimo twose dukora tuvuga ko imfuzo zogubwa neza nageze ndukunda cyane kubera kuko twageze tubihumure ryaje hari n'abandi bavuga ubuzima bwiza hari abandi babaye mu buzima bwiza n'abandi ngo navuze gutyo nabaye mu buzima bubi ariko hariho n'abandi babaye mu buzima bwiza abantu bose naravuze ngo sibabi bose hari abagabo bamwe n'abagore batunze imfuzi neza bazirera neza barahari benshi cyane benshi naje ndabaza amen nigeze kwitanga tuvuye mu isoko y'Isengo kuri Gatobwe nitanga umugabo umwe ndamubwira ngo ese kubera iki wewe uzufata ziramfuzi zanyu ukazifata neza wagiye kuzanigishiriza biwacu nanje bakaza simpaye mbase nose na ndiyo wahabino babivuga nzabitinya nzabivuga ku mugara ntabwo bangira nabwo ejo ngo ntinye Imana na mama wanga n'imana w'uzaza habe niyo kuvuga ngo bavuye mwijuru nuko nyine Yesu yankije angiyangezemo akankiza nuvuga ngo nagiraga amahane yandi wakutubwiye adaturutse kugira gute nagiraga amahane ntaho no kwize ngo ndeke kurwana ntaho no kwire ngo ntarwaye tibibaho twaje gufunga ishuri nkitwaza inkoni y'umukoma hayihisha nkayibwira abakobwa ngo mugende kayishira amagushika bamara gutangaza nabaye kuwa mbere wa kabiri ngatanga bilete mara gutora kabirete nkabafata inkoni y'umukoma nkamanuka ngakubita ntitaye ukuntu ntacyo dupfa ndakiye gute ariko Yesu yarankijije agahe karashize n'umujinya washize zarashize bunyine ntawe duherukana kutongana iminsi isigaye kuba kwisi nta muntu tuzotongana ntawe bivugiye mu iteraniro ku mugaragaro ntawe tuzotongana pfi n'Imana ntawe ashobora
bimeze gutya imfubyi umupfakazi bagomba kuburanirwa tibakaza barengana tubireba bakarengana mu itorero bakarengana mu miryango bakarengana turenzeho duceceke nuko ngo aha uhabaye ibindi ngo sinisha mu miryango y'abandi uwo mukora ngo se wakuraza umuteye uturutse kwanza uteye uturutse kuri umunyabyinshi hawo umugororo uteye uturutse ngo nuko ngo abihorerega ngo mutaga marengana ariko bibiliya yavuze ngo cyumfakazi yokorwa n'imfubyi cyambere ngo nukuburanira uzumuborana uzozugera imfubyi n'abapfakazi baborana uzubaborana niba ataka bakakumva bazokore kumva ariko Imana ntizobikubaza uzubaburanira. Haleluya. Yesaya igice cya 17 mwige gukora neza mushake imanza zitabera mwige gukora neza kandi mushake imanza zitabera murenganure abarengana mucire imfubyi urubanza muburanire abapfakazi. Amen. Kabiri nabo bagomba kubahwa nabo n'abantu nk'abandi nabo bagomba kugira gute kubahwa. Rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5:3 rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 5:3 wubahe abapfakazi bari abapfakazi by'ukuri bakijijwe wubahwe nabo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nigeze gutura ahantu runaka ngo bari igihe cyo gushumbusha inka kiragera bajana umwana w'imyaka 15 ngo bage mu nama y'umuryango nyina arasigara ngo bashike igihe cyo gushumbusha inka bafata inka ziwe bashumbusha inka zibiri. Umwana ga umyaka 15 yovuga gute ngo bataye bambwira ati ngabwira ngo avuga ati ko murajana umwana ko mutareka ngo ngene nje mukuru ngo umfakaze ngo kuravuga umugore ukuravuga gute kandi barushumbusha kandi hari abandi bafite inka nishi ibyo byarabaye nahantu narituye inka ziwe zibiri bafata inka uza urabona umuntu aje gushumbusha inka z'umuntu zibiri ukazitanga z'umuntu umwe z'umupfakazi ngo bajanye ngo umwana w'umuhungu wandi yarahari akana k'imyaka 15 ngo binezererwa ko navuga izaba yangati ngo binezererwa ngo binezererwa ta haleluya yubamo ngo binezererwa. Haleluya. Cyo niyemeje kuvuga ukuri ngihari naraciyemeje. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Zabwira abakristo turi kumwe na Pastor Bishop arahari kababwira ngo muzamutanga icyacu muzamutanga amaturo akomeye. Umugabo witwa ngo ni Winemerle yarambwiye ngo ituro ngo rizarishimwe byakirwa n'amaturo aturanywa kondisiyo zibiri gusa ayandi yose ndaje kuvuga ico bisobanuye. Yaravuze ngo ituro rya mbere riturwa ngo rigomba guturwa n'umutima ukiranutse kwaje gutura. Cya kabiri ni umuturo ry'urukundo ndabwira ngo bwirenze kuri ico nico umukozi w'Imana yavuze ngo le paye ngo c'est la forêt là où Dieu coupe les arbres pour construire son service. Nekesa abapagani ngo ni ishamba ry'Imana izamwitanywe ibiti nguje kubaka umurimo wayo. Akabivuga mu ikarisa mukisi umwe yaraje arambwira umunsi umwe kuri ngo uzutubuzaga gutanga isadaka ndabona ngo sizoreka kubabwira ukuri ngo mutanga isadaka muzoreke twari kumwe na baza ngo twari kumwe na Pastor Rwanda ngo uzutubuza gutanga isadaka ngo kuri uzutuvuga ngo ndabwira ngo mushaka uzobabwira ukuri uzoyitanga uzotanga uzarukagire kuri kuko haleluya ikinejeje ni kimwe cyofasha neza nuko uzogera mu ijuru umushumba ufite umuntu umwe nakijije wakiranutse kuruta ko nakuyobora ibangana gutya kuruyobora abangana gutya se tazorubukana bamaziki no barabintu tazorukana. Rero namuso mu gitabo cy'umugabo yarantangaje ambwira sango abapastor arimo kwifuza abapastor baragowe kabisa baragowe bavuga conditions z'ubwise ariko ngo baje kuvuga baravuga ngo twebwe ngo turaba assistant ba Kristo Yesu twungirije Yesu umushumba mukuru ni Yesu twebwe turaba assistant biwe ariko ngo mutahiza mukuru nashika tuzogera gute tuzohembwa bakoze neza none avuga condition rero z'umupastor abapastor barahari bamwe kwa mabaheza demobe nimugoroba bakama baheza bakawunyuguza umupastor ukwiye kwa mabaheza demobe bose bagataha bose ariko umunsi mu giterane cy'abashumba nzobivuga
ntabwo dushaka injili si biashara, injili ni neno la Mungu. Injili si biashara, ni neno la Mungu. Sijaribu kuchanganya siasa maneno ya watu, injili maneno ya Mungu kama mafuta na maji. Haleluya! Bwana sifiwe. Abafakazi nabo bubahwe, imfubyi nazo zubahwe. Yego. Haleluya! Kuko nabo n'abantu ntibabaye uko babishaka, oya babaye uko badashaka, kandi nabo bizokugeraho, bizogushikaho. Miryango yacu torero ry'imperuka, mwubahe abafakazi, bubahwe abafakazi, bumvwe. Ariko ndaje kuvuga abafakazi bagomba kumvuga nabo, mukanya ndaje nabo bavuge bukeye. Si buri wese. Haleluya. Gatatu, ngo agomba gushigikirwa n'umuryango wiwe. Agomba gushigikirwa n'umuryango. Umuryango wa mbere niwo wa mbere. Mbere y'itorero agomba gushigikirwa n'umuryango. Timotheo igice cya 5 umurongo wa 4 wasoma ku 16. Timotheo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4. Ariko umupfakazi niba afite abana, cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo, no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushi z'abapfakazi, abafashe kugira ngo itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Haleluya! Imiryango ngo ifashe abapfakazi babo b'indushi n'imfubyi zabo, kugira ngo itorero ritaremererwa, ritagira abo gufashwa benshi. Itorero ryo ngo rifashe bande, rifashe babandi banyakubye batindi banyuma. Abapfakazi n'abarutana, hari abapfakazi bifashije, hari n'abandi batifashije. Abo batifashe banyuma abari itorero rifasha. Imiryango mufashe abapfakazi bandi, imiryango mwite ku mfubyi zanyu. Zabitangaza aho. Amen. Zabitangaza cyane. Mugabo ashakubya akarya kibagirwa kuko bagira imfubyi. Akambika biwe bonane yaba akaja kugura ariko siya twagera kuri bonane. Ariko bonane we. Ariko mana nasega Imana ngo Imana izofeze ndame. Abana banje ntibakabifubye ko nabayifubye. Bonane. Munsi umwe mama yaradukingiranye, adukingirana abandi baguze inyama, adukingirana kugira ngo tumve umushirire. Aturimba atwisha kari bagazavuga ngo abandi ngo nibamira muzumira umuguti. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nihagira umupfakazi ufite abana cyangwa abuzukuru, siko bila yavuze. Haleluya. Ngo abo umuryango bagira gute, babafashe kugira ngo itorero ritagira gute, ritaremererwa. Babandi banyuma babuzaga bataba batindi, itorero naryo rigira gute, ribiteho. Siko bila yavuze. Nisho wabivuze. Uzoza wifuza kugirira abana bawe neza ufite imfubyi, ntukazusiga imfubyi. Kuko n'udasiga imfubyi wazere imfubyi azeba, ni umuvu muha wisigira. Gukura ko bazokura ntaco bazoba. None se sinakuze. Ubu sinakuze se. Narapfuye. Sinakuze. Simpari. Wose ukura muhanda umenya kuko ndi imfubyi. Kubera iki Imana. Ariko byaba byiza nawe umuryango ugize mwagabo kuboko. Byaba byiza kuboko kuri umuryango. Igaza kuhura twiga bivira
umwana umwe aratubwira ngo yanga kubona se wawe, ngo nanga kumubona, ngo iyo mubonye ngo za numva ngo no kwiyahura yo kwita muri Tanganyika. Kubera iki sha aratuga uriya ngo bigaje kuja kuragira inka, ngo baje kuragira inka baronesha abana babiri ariko umwe n'uwiwe afata uwiwe ntiyamukubita, akubita yamfuze, aramukubita areka uwiwe. Aratubwira ngo iyo mubonye ngo azamva kwita muri Tanganyika akiyahura. Aho kandi utenze kuvuga bya bintu byafakasi nabo ngo agomba kandi gushigikirwa n'itorero. Itorero ugomba kugira gute? Kumushigikira. Byakozwe n'Intumwa 6 n'umurongo wa mbere. Byakozwe n'Intumwa 6 n'umurongo wa mbere. Nuko muri ico gihe abigishwa bakigiriki bakigwira abayuda bakigiriki batangira kwitotombera abaheburayo. Kuko abapfakazi babo bacikanwaga kwigerero ry'iminsi yose. Iyo abapfakazi babo ngo bageze bacikanwa, abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. Nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashire kuri uwo murimo. Amen. Torero rigomba gufasha abapfakazi. Ariko reka ndeke byo kubera kuko naje n'umushumba wenda simvuga byinshi, ariko haleluya. Ariko muzi nagaze je mundi icyaka muzana mwivuga butumwa, mushike mw'icyaka mwivuga butumwa tugera hano navuze ijambo no turavuga ngo tureka tukugana n'abapfakazi. Ari ukuntu nyine Imana yadushoboje tugira n'abandi bantu twakoze. Nejo dufite igiterane cy'ibyo singitangaje, ngo twiyemeje kuzoza dusubiza abana bangahe ku ishuri n'imyaka 4 irashize. Tugura amakayi mu kwezi kwa mbere, tukagura amakayi twarangura, twabeza amakayi n'amakaramu, twavuga ngo namwe basha mugende ku ishuri namwe abakobwa muje kwiga, turi kwiga. Nejo dufite igiterane tuzagikora, dufite fundraising y'imfubyi n'abapfakazi yawo bana n'abana kubasubiza ku ishuri, twita ngo ni back school, aho twasubiza ku ishuri. None rero tugana nabo pfakazi cyaka amaze bavuga ibintu ndatangara. Baravuga ngo twaraba ngo musigaye muduhamagara ngo ariko turambira ihamagara ryangiye, ngo turambira ihamagarwa rya ngo kwishara muduhamagara, ngo mukatugenda kutudandaza mu mahanga, ngo mukatudandaza ngo mara gushika, ngo mukaduterera igitenge cy'igihumbi, ngo mukagira gute mukadufotora. Baravuga hari umwe iwe yari umugore watwirwano yari yasaze, bavuga ngo radukubitira mu nama, yari yasaze yagumutse. Ukuntu ngo bari kubabesha bakaza kubafotora imishinga ngo yabereze ifaranga ngo bakayarya, kandi nyine barari bamwe barimo kugenda bitwaza imishinga y'imfubyi n'abapfakazi, bamara bakayarya. Bazobona ishano, bivugiye kuri mwe, bazobona ishano kurya ibintu by'imfubyi n'abapfakazi, bazobona ishano. Haleluya. Babahereza $5,000 by'idolari, bagakuramo $1,000 kimwe, kabisho banyanyagiza tutenge twisiri twagashwashwa nimara yandi mafaranga yose bakamira. Uri mukuru y'umuriro uzogutwika. Amen. Haleluya. Wanasifiwa sana. Itorero rigomba gufasha imfubyi n'abapfakazi, bagomba kubitaho. Cyanyuma muri ingikiro ngo ndangize muri jambo narimvuze, bagomba kuza basurwa. Niyo twasomye ijambo ry'Imana yavuze ngo idini ryiza ritunganye ngo nirisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Kayegero kayiganiriza. Nigaze kuganiriza umwana umwe, niho ndangirije ndaje kuja kurangiza mvuga bamugisha. Umwana umwe yari umwana wato w'ibinyabitimbo, nakoraga mu Bugarama ndi animateri muri secondaire. Uwo mwana akaba yari imfubyi, afite nyina gusa, ari umukene kabisa. Arasindika ikizamini cha tronkome, abura amafaranga yo mujana muri internet. Yagendaga amasaha 2 kuva hari naho agize gute kugira ngo agere ku ishuri, akirwa atariye. Buca duwaye arambwira ati umwana azirwa atariye, namwe muze mugenda muheza byo kurya. Nyuma yaho haje kuza Global Fund
tumwinjiza ngo arangiza arangije segonderi abona buruse yo kuja muri kiyi ukomeza muri university arampamagara ati niwe muzeyi wanje n'ubundi ga none nabuze amafaranga yo kwiyandikisha bari basabye 40,000 none ga n'ubundi uvuganire nibuka ubuzima nabayemwo ndavuga ngo uyu mwana ntamubwira ico mumaze ntaco nabimaze nagenda nahembwaga 45,000 no mu AD 45,000 fata 40,000 titaye ko abana bazorya cyangwa batazorya ndavuga kubera ari imfuzi yatsinze kandi yabonye buruse ngomba kuzirengiza umushahara nkura ngo 40,000 ndaza ndamweza agenda sha muri kiye wiyandikisha sigara ni 5,000 nyine twaranwanganwanze ku kwezi ariko babaye tibapfuye ejo umuntu yarampamagaye avuye munani muri Israel avuye yabaye mu agronome arampamagara arambwira ngo se wagihe data ati niwe nje furaga yawe ati niwe fura yawe ntukante nzankunda kugira mu mutima kandi nubwo uzawutogihari sizobura kukugira neza umuryango wawe kubera neza wangiriye gira neza wigendere gira neza ugira gute wigendere uzusura ubiteho tukazubarenganya ushize asize umudamu wabivuze narivuze ejo bundi Gidurayi hari umudamu duturanye kandi we tunasengane tusengane ariko ndumva ufakazi bene wa wundi nyine ubona bitagenda neza buce gwagwara amahuzu ngo yaraharawe ngo ngo yanduze ngo yake hariya yazagura 3,500 by'amashiringi y'amanyakenya marewa ni marewa sinyiza none nuvuga ngo kuva ndatekeza umutima mpuye mutima ndavuga ko se ko abandi bahabagenda kwazugurira mugore yayisabye n'abandi ko baragura uriya mugore bazayigurirwa nani kwari umutindi nyakuja azayigurirwa nani ngira Imana muri iyo ginga mbona amafaranga muteranyohereje 7,000 mfite afata 3,500 mbeza umugore ndanga ngugenda ushaka huzu yitwa Marewa iyo muri mukuvuka aragenda arayigura muri kuyigura amagara wa mugore ndambwa ngo nawe nubwo udafite umugabo ariko umugabo wona Imana gena nawe wambara izinda bahe bambara zigezwe abana banje ntibofafana kubera uwo mugisho nakuri ntibofafana zabwira umugore akambwira ngo nubwo ntazoba ngihari nubwo nopfu bunye abana banje ntibofafana kubera Imana nakoreye ntibofafana habe niyo ubuzima n'abandi ntibofafana mvugiye kuri microphone ntibofafana kubera Imana nakoreye Imana n'abantu bazokwibukira kuki afakazi n'imfubyi bari mu kuburara bakicara bakareka kwiga batazabarya wakoze n'imfubyi nyabaki wafashije ubwira Imana n'umufakazi we wafashije nawe ubwira Imana wokwibutsa Imana ni n'umufakazi warengereje izuba ni n'imfubyi warengereje izuba mu kubaho kwawe mutima wawe ni nawe wigeze kurengera uraba ngo Mana narengeye runaka naje naramurengeye tibabura idini ritunganye kandi ryajejwe nirisura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo kambara abahuzu ukambara muturanye n'umupfakazi mubana mu ikanisa ukihunika ukisakara akaza amesa agahuzu n'inga akakinjirana akakimureba ukamureba uwo munsi w'amateka azahagarara imbere yawe azagutsinda halo bana bawe nawe ari nugusonesha bona nugasonesha ukagira guti ishuri ko nuguhindura imyenda iza ngabana bawe umuturanye n'imfubyi turigera n'umunsi umwe witekeza kwigurira umwambaro munsi w'amateka bazagutsinda amen haleluya haleluya umugisha umwe gusa abantu bazabunguka iyo babafashije tubisome mu guteka kwa 2:14 umurongo wa 2 nimaraje kurangiza kuri ya jambo navuze guteka kwa 2 da kangahe 14 gice cya 14 umurongo wa 2 14 ku 12 umurongo wa 2 igice cya 14 n'umurongo wa 2 kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe kandi Uwiteka akagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye ntukarye ikintu cyose kizira dukomeze
aya niyo matungo n'inyamaswa mwemerewe kurya, inka n'intama n'ihene. Tangira ku murongo wa mbere numve nimba ibice bira verse uko ziragenda zitandukana. muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri, haba no kwitegera ibiharanjogo wapfuye. Uguteka kwa kabiri wasomye? Yego. Cyangwa nabyitanije muri aba barasinzi kuto zandeze ariko ndatekereza ko guteka kwa kabiri, ariko ndacu ndaje kuratanga, ndaje kuwatanga. Reka vuga akantu ndangiza ndaje kurangiza hanyuma mvuga ku bintu bivuge. Kagaka ko nkaho umbwiye kuntera amabuye, urantera amabuye ushaka mu yantere Stefano se ntibamuteye na Yesu ndabantera. Amina, haleluya. Bibiliya iravuga ngo fakazi mutoya ntakagira gutazashake umugabo, fakazi mutoya azagira gutazashake umugabo. Nabaje kibazo mukanya ngo ese ko bari kwanga kwimana ko tanga abana bakanga gutanga abana. Ndavuga mwanya mukanya ntuze, ndavuga ko nje ntekereza, sinje gutekereza no kuja muri Imana ivuga. Dusomere cya gipande gawa, dusomere kurasoma neza Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 3 turageza ku 15 turarangiza umurongo. Ndageza aho ngaho igice cya 5 umurongo wa 3 kurangiza ku 16 niwo ndangirije. Wubahe abapfakazi, bari abapfakazi by'ukuri. Yego, abapfakazi by'ukuri bizeye Yesu. Ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru, babanze kwiga kubaha abo mu muryango wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye. Namwe bapfakazi mwe, icyo musabwa n'ijambo ry'Imana, muze mwiga kubaha abo mu muryango wanyu, kuko ibyo ari byo bishimwa imbere y'Imana. Kuko ni wubaha umuryango wawe nibyo bishimwa imbere y'Imana. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine, yiringira Imana, icyo agomba gukora ni ukwiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga, akomeza gukora imirimo kwinginga no gusenga ku manywa na nijoro. Ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Soma ijambo ry'Imana bakogarara. Bishop nadufashe gusoma mu ijambo ry'Imana ukuntu yasobanura abantu. Uwidamararira wenyine abapfuye ahagaze. Bisome Bishop twumve. Ndakondagana ku musozo. Reka mbasome. Wabonye ku murongo wa kangahe? Aho wari usomye nyine umurongo warugeze ku murongo wa kangahe? Wari ku mupfakazi widamararira. Wa 6 ngira ngo zeba neza usome. Muheze nande microphone. Bishop adufashe. Mwumva nangwa abapfakazi bo musabwa. Babandi abapfakazi nyakuriga bubaha. Bagomba kuba ijambo rya mbere bagomba kuba mu muryango yabo. Abidamararira ngaho subiramo. Naho umupfakazi wibera mu mudamararo we, naho umupfakazi wibera akagarama ruganda ku Mana bapfuye ahagaze. Ibyo ubibashinge kugira ngo nanjye ndabibashinja, ubibashinge kugira ngo babinyangamugayo. Ubabwire ngo mwabapfakazi mwe mubinyangamugayo mu miryango no muri sosiyete. Niba umuntu atita kuri bene wabo, niba umupfakazi atita ku muryango wiwe, cyane cyane abo mu rugo rwe, uwo aba yarahakanye Kristo twemera, Yesu, ndetse abarutwa n'abatemera Kristo, n'abafagani batakishijwe. Ntihakagira umugore uzandikwa mu mubare w'abapfakazi, atarageza ku myaka 60 y'ubukuru, kandi atarashatswe n'umugabo umwe gusa, agomba kubazwiho ibikorwa byiza bizibi, kurera abana be neza, kwakira neza abagenzi, gucumbikira abashitsi b'umuryango, koza ibirenge by'intore z'Imana, kwita ku bakozi b'Imana, kugoboka imbabare, akagaboka imbabare, mbese kugira ibikorwa byiza by'uburyo bwose, abapfakazi bakiri bato rero
tukabashire mu mubare w'abandi kuko irari ryabo ribateye kureka Kristo bongera gushaka abandi bagabo bityo bakaba batsindwa n'urubanza rwo kureka ibyo bari bariyemeje kwakira Yesu Kristo. Byongeye kandi bimenyereza kuzerera imihana. Abana bafakaza ngo bimenyereza kuzerera mu mihana bakabimbura mukoro. Si ibyo gusa bagira, ahubwo bahinduka n'abanyamazimwe bakajya bivanga mu bitabareba bakavuga ibidakwiriye. Nicyo gituma nshaka ko abapfakazi bakiri bato bongera gushingirwa bakabyara. N'ibizimana bivuze gusa reka mbwire ngo abapfakazi mwe bato bakiriho imiryango amakenga arimo kugira ngo research maze gukora mitoya hano muri Nairobi nagembaza abantu gituma mbwire gituma muzamwanga abapfakazi batoshaka yewe baza bashaka bari kwanga bari mu gusana ngo barajana abana mureke bajana abana sababo sibabyaye aho bari mu gushaka abana bamara gushakwa iyo bajanye abana bagashika bagashango abana politike ngo bakanga imiryango yabo ntibakibuka iwabo. Ndabisubiramwo igituma ngo turi mu kwanga bari mu kugenda bakazana abana bacu babajana mu yindi miryango bashikayo bagasha politike mbi mu bana abana ntibakibetunga imiryango. Hanyuma rero nabyo bikorera ubushakashatsi sanga pourcentage ntoya niyizi kora ibyo manyanga azini pourcentage zitobikora gute zitobikora narabikoze ndabizi hani Gasarani gusa ntabwo naje kuvuga abantu amen bas Gasarani hari gusa Gasarani hari umwe uhari base bahondi bo musura abana tibovugisha abana ntibogira gute kandi numfakaza arahutanga tibogira gute abana no kuvuga ngo yabatandukanye nashe kandi Bibiliya yavuze ngo ukora ibyo ngibyo ngo ntashimwe imbere y'Imana. None se gituma muri kwangisha abana iyo bavutse hari uwo utagira umuryango mu mbaza. Haleluya namwe niko hambagarutseho hari uwo batagira umuryango ariko abapfakazi batoya babandi barimo kubwavuga ngo babyare jewe icyakora naniye kuvuga kandi ariko reka mpe kugahina nagahina. Haleluya ariko biri icyo yavuze kandi icyo twemera nuko ngo abapfakazi batoya bongere bashakwe ubundi rangiza bongera gushingirwa bakayobora ingo zabo bashatse bityo bakima abanzi b'Imana urwaho rwo gusebya abantu. Haleluya amen haleluya gukora amanyanga mu ikanisa we ngo biza bituma bisebya umurimo w'Imana. Haleluya Bwana asifiwe sana. Haleluya fakazi batoya nibongere bashakwe fakazi batoya nibongere bashakwe ndabisubiramwo abafakazi batoya bongere bashake nuko ijambo ry'Imana ribivuga ntabwo ari bizimana ariko namwe nimujana abana b'abandi tumukabashimwe politike mbi nawe umuryango wabo kuko bira yavuze ngo agagira gute azafashwa n'umuryango yite ku banyamuryango yite ku muryango. Twasomye ijambo ry'Imana ndarangije byavuze ngo itorero ryiza idini nyakuri ryemerwa ritunganye ritanduye imbere y'Imana ngo nirisure imfubyi n'abapfakazi nabyo amakondisiyo uzamwigege bisirana ndavuze ngo 7 mvuze 3 gusa nabyo ngiye bivuga mbizikora kubera umwanya ariko nabifuriza mwafakazi mwe kwiringira Imana ndangije mvuga ngo mwiringira Imana wisengera Imana usengera umuryango wawe mu gitondo ndayivuze usengera urugo rwawe namwe bagabo n'abandi bose torero twe kurenganya imfubyi tubaburanire tubafashe tububahe kuko nivyo bishimwa imbere y'amaso y'Imana. Ijambo ry'Imana tuganze amen.